Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira lagi nongkrong di teras di kosan. Kira belum bobo? Belum. Bajunya icikiwir, bajunya icikiwir. Bajunya itikiwil. No. Dedek. Bah. Bah. Kerketan ya, Mbak. Cantik. Gigit ya. Gigit di pahanya ya. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya video Kaira TV. Kalau banyak subscribe-nya, biar Kaira bisa pulang ke Palembang. Bah. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah Kaira TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.